Maya pa sisilimpo, kaya katamuan. Biyernes, tingkad mampulot metong nga Domingo, ning karanyuan, panahon. Pakiabe tala po, kaya katang banalang misa, ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring apostolado ni panalangin. Marlon, Joyce, and Ira Takdol, Lito, and Lori Sapanta, para king kapasalamatan king Aldoning Kebagitan, PJ Tamintuan, Hil Tayag, Francis Mokal, Erika Hizon David, Irene Tan, Lilia Laksamana, T. Domingo Santos, Julius Brian Almeida Ponyo, para king personal kayadwanan, Attorney Laura Victoria Layug, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nukum and family, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariat Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gukwinko, para king malagwang kapaldanan, Maria Christine Montes Santos, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbonco, Edel Umlas, Eler Bitug, Gloria Pandillo, Ernesto Dizon, Jose Betwin, Antonio Chase Coco Gozon, Remedios Paras, Victor Nakpil, Kirby Padua, Rolinda Villanda Viray, Lombardo Toledano, Pat Hajos, Lamberto Panlaki, Alejandra Buenabajo, Rosalita Torres, Eric Jimenez, at dinganggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kinanggang alananggang kapainuan ni kapatatang miyang nabie, Martin Angeles, Demokrito Aizon, Delia Tamundong Poxworth, Remedios Saldana Kalilong, Rico Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Roberto and Jesus Atayag, kinkayang death anniversary, Ricardo Wenceslao, Marvin Marsan, Romeo Manalang, Gian Carl Ocampo, Tony Wu, Rosario Chade Menjola, Romeo Lagman, Joel Clemente, Conrado Clemente, Milagros Clemente, Araceli Macalino, Federico Macalino, Jose Pepe Galang, Dolores Galang, Josie Galang, Ricardo Galang, at din sa Blancaladua, Purgatorio.
Talagang tamo po ikanting dalit na mamuklat. O pusong mahal, o pusong nuwan, kekeng panaligan, gawan mo po rin puso ming anting puso mo. Puso ng Jesus, pusong mapaglunos, hingiran mo sana, awos. Kilig yun pa, paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatiliya kaya kayo nga. At kaya kang antin mo rin, Maya pasisilim. maya pa sisilim po, amo. Magmasusyan taya, yung kaya tamong Santa Misa. Mit mong kababanlog, mabiyasa tamong kimpamanaya, at pamagsadya kindaratan. Madalas may kakasala tampo at ang isipan tamo itang ngeni mo. Pero ita kahit itang mas marayong para sa karing kaparada may gintang makiti da panlalawe kayong daratan. May kasala tamo teta maging matenakan at biyasa. Kaya binye ng grasya ng Diyos kaya katamo. Mangyatang kapatawaran karing kaya katang pamagkulang. Kitangan po. Magumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutul, at kaya kayo kapatid. Uli may kasala kong bina, inisip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanig ka po ko, kas Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatid, inipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, kimpang apatawa rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kayatang intensyon, kanakan tala rin kayatang panalangin, kayang misang iti. Oig paming at yubanwa, iba't king kapanauna ng Abraham at Moses, hangga kaniting oras na ning pamitipo ning kaya ka Santa Iglesia, king panalangin. Inubog me ing metong abalayan, king larawan ning kaya kang anak. Panwanan me sana iting kaya kang balayan, king kalam, ning kaya kang kayarian. Asoy wanda ka sana, king balang kapag nasan mi. At apagit mi sana ing lugod mi, king metong at metong, antimonong makanano mo keng liguran. Iti aduan mi, kapamilatan ng Ginoo ming Jesucristo ang anak mo, mabibiye, magari kambiya mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya, ningamano. Pamasang iba't king mamuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonika. Katataol yan kapatad, inguli na ning Ginong Jesus, awsan ming kaya kayong kapanamdaman, king lalo na sanang pagkapilitan ngeni, ing mabibiya kayong kalugod-lugod. Ing pamibiyebe, asukat yung tuntunan, agpangking abaloyo kaya kami, ban maging kawili-wili kayo, king Diyos. Uling baloy la, ring turo ay ba't king Ginong Jesus, kaya kaming tiro kaya kayo. Buri na ng Diyos, ing magpakabanal kayo, at lubos mangilag, king pamagpangalugod, sukat maging banal at marangal, ing nasa ning ninuman, king kayang pamakyasawa. At king pamanusig na mo, ning pamita na ning laman, anti mo yung panugalyan daring taong makakilala king Diyos, kanita na dakurakan
o samantalanan ning ninuman ing matulid ng kapara ng tao. Anti mo yung sinabi mi na kaya kayo king milabas sa panahon at maigpit ming panabilin parusanin ning Ginoo ing dapat kareting karokan. Inaos na katamo ning Diyos ban mabiyebye king kalinisan at king kanawangan. Inyay ninumang etanggap king turungiti ing natanggapan aliwayang tao nune ing Diyos. Amigkalu kaya kayo king Espiritu Santo ing amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Bustan lang magsaya ring mayap at tao king Ginoo. Buskan lang magsayang, ring maya pataw, king Ginoo. Ing Ginoo magariya o yato magsaya ka. Ikong sablang pulo, tumula ko sana, manalumpangan, king kabanalan, at alang pamangabiran, impamag-ari na. Bustan lang magsayang, ring maya pataw, king Ginoo. Malaso lang anting kandila, ring bundok, king arapaning Ginoo. Ning meto sikluban, ing kayang katuliran papasyag ning banwa, sa blang bansa, akakida ing kayang ligaya. Bustan lang magsayang, ring maya pataw, king Ginoo. Ing Ginoo kailang kaluguran, detang masama king dewakan. Ing biyering kayang memalen, kayang ingatan. Liligtas nala, karing gamat da, ring mga rawak. Bustan lang magsaya, ring maya pataw, king Ginoo. Sa slaging sala para karing banal, ating tula karing mayap. Apilubluban, tumula kayo king Ginoo, ikaw ang sablang banal, ating banal ng lagyo, kaya kayo yang pasalamatan. Bustan lang magsaya, ring maya pataw, king Ginoo. Talakad tamang punging, banparangalan, ing mayat abalita. Alleluia, 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 alleluia. Tapat siyang Ginoo, king sabla ng pangako, impawangan, mayap, dapat nang. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus selita na iting talimhaga ka rin kaya nga alagad nga na ing kayaryaning banwa apakiwang sme antikaniting at ing apulong dalaga linwal bansa lubong king lalaking kakasal at inyang daralang sulu at balang metong karela ding lima mangmangla ading lima maisip la ding limang mangmang deladala ring karelang sulu dapot dapay kibalak ing magreserba lang laro. Dapot ding limang maisip, migdalalang aliwang laro, bukod pa ketang atsuking sulura. May antala ing lalaking kakasal, king panyatang na. Inya ikwarang mi patudtud deng dalaga, king karelang pa kapagalan. Dapot inyang kapitangan ng bengi, miramdam niya ing kulisak, "Oy nina, ing alalaking kakasal, lumwal na kayo at salubungan niya." Migising la rin nga pulong dalaga, tinayos dala rin karelang sulub. Nga la rin limang mangmang ka rin limang maisip. Idake yun na kayaman ka rin kaya kayong laro.
uling matanda na laring kaya kaming sulu. Dapat ngarang may kibat, ting maisip, magkagyu kaya katangan. Maya pangmunta kayo sa aguli, karing magtinda at sali kayong kaya kayong laro. Inyalin laring limang mangmang bansaring laro. Kabang lalo, di natangya lalaking kakasal. Ding limang dalagang maisip, makapanaya at makasadya, may lausla kidub na ning lugar ning kakasal. Kambe daring lalaking kakasal at miras na at misarane ing pasbol. Kay bat nanita, di natanglareng limang mangmang nga dalaga. Gino, ibuklat siya po ing pasbol, ngarang kukulayat. Dapat nga nang may kibat karela, makanano king ibuklat, era kayo man nakikilala. Nga kuware, nga nang may pupus Jesus, maglame kayo, uling balo ingaldo, ning oras. Ing may pabalita ni kaya kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ning igpang poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ating ko pong buring sabihan kaya kayo, adwa. Adwang maulagang bagay, two essential things. Kaya pong ebanghelyo tamo, may ginyang pamilimbawa ning kayarian ng Diyos, dening apulong dalaga. Kaya English, 10 virgins sada. Pero din yalalang pamilya karet ang potang ating kasal, actually retang entourage, o kaya retang damas, o retang maiden sada. Bala mo, damas lang rin kakasal deni. O na kanitang minunang panahon, yung panahon ng Jesus, kaya panahon na rin Hudyo, potang kakasal la, menasa, ing dadayo, ing lalaki, muntaya keng lugar na ning babae. Kunyari mo, taga Sapang Batu ka, taga Angeles ka, taga Pampanga ka, may kapakisawa kang taga Cavite, o may kapakisawa kang taga Pangasinan, o Nueva Ecija. Detang taga ayasa mong lalaking taga Cavite, o may kapakisawa kang taga Pangasinan, o taga Nueva Ecija, yung iba sa Visayas, yang munta, keng lugar ng babae. At karin lang may kakasalan niya, panayin ding kakasal na lalaki, the bridegroom. Sa lubungan da naman, kayang kasal. O na yun kay, mo balo na nulan datang oras. Sabihan da data kaming biyernes, sada mo, first September, nung balo na ang oras. Kasi kanita, kalupang yun man balo na kong oras, nung matraffic, lalo na yun lalo na kanita, alalang ways, alalang estimated time of arrival. Timong yun, ilawan may kay laptop mo, o cellphone mo, munta ka mo Tagaytay, kabit meron, sabihan na, it will take you 2 hours and 45 minutes to arrive there. Sabihan na ngayon kanita, dabalo niya, manaya lang. Nang kayo may kakabukasan ng pamanaya. Pero, ini po yung maulaga. Yung maulagang bagay, mo pwedeng andaman. There are essential things that you cannot borrow. Ating bagay, mo pwedeng andaman. Maparempera, pwede mong andaman. Pwede kang manutang. Pwede kang mandam barong. Nung mangyanak kang kasal, wala na nasasaling barong. O siguro, mandam ka cellphone, nung pakiyawusan mo yung asawa mo, ngayon anak mo, wala kang load, pakiyawus ka mo. O mandam kang pipaglutuan kasi iting bisita, kailangan mo, pwede mong andaman deta. Pero ating bagay nga pwedeng andaman. Our folk economics and our Filipino local financial culture involves informal borrowing and small-time loaning. May ligta mong manutang, lati-lati, pakilabas ko mo itang, at ilang term kaya kami ganita kay Florida, itang mandam ka mo sagule, itang makiliwas. Di natin yung kareng magtinda rin kayo, makanya di natin yung delivery na ning soft drinks. Ala kong pera, pwede ko magliwas, for the meantime. Yung anti-jatan ita, liwas. Kaya ba ning tang oras sinabi na subli na lang. Ning kay kareng boyfriend girlfriend. Ausan MU, dem boyfriend girlfriend na rin malapit nung kasal. MU lang. Nano MU? Mutual understanding ako. Ali, mautang lang. Mautang MU.
Keti kanu ako, abalitan ko mo, keti sapang ba to, dakala taga London. Dakal, taga London. Itang loan dito, loan doon, nga na, loan dito, loan doon. Taga London lang, hadan eh. Adi pa pong bayo. Ay kasanting na rin niya sa makamustang lang, nang mustang ako, mustang, datang coaching mal, datang mustang. Aliyan na itang puntalanda ka nga da, kumusta? Pwedeng manutang nga da, mustang nga. Eh, mamiro ko mo po, kumimuha ka na ako. But seriously, there are essential things that we cannot acquire by lending and credit. Mamiro ko mo po, okay mo pong mananamtang pera. Okay? Doon kailangan talo, okay mo lang ng emergency. Pero, ating pong bagay mo pwedeng utangan. Because there are many free riders in our economic terms. But there are important elements that we ourselves have to work hard for them. Ating bagay mo pwedeng iparam. We achieve these essential things not by credit but by our own efforts. Then kung halimbawa ing makabaldugan a relasyon. Kunyari mo, ating kang relasyon king best friend mo. O kaya yung maalala mo relasyon ka rin anak mo. O yung relasyon na rin boyfriend-girlfriend. O yung relasyon tamo kayo ni bilang meto nga komunidad. Relasyon na rin may asawa. Di niya mo pwedeng utangan niya. Kailangan mong pag-obran. Yung masanting alagyo, a good character. Mo pag maragul, hoy, tatang ko, mayorya dati. Hoy, tatang ko, abogado ya. Ilolo ko, dati yung senator. O ngeni mo, so what? How about you, ninoy ka? Wari ng kahit yung makanyan, pag maragul dala rin ka mag-anak da. Kanitang bayo-bayo pampari, makatulay. Ating kanita, makawang-wang, wang-wang-wang-wang-wang-wang. Makawang. Ma'am namin nga bawal na lareta. Nung nga nakamo pulis, nung nga nakamo talaga bumbero, kaya ambulansya. Kanita, ang ordinaryo lang balet, ilang wang-wang. Makawang-wang ito nga ako. Paunakane ka nun yung barangay captain. Ano po kayo San Fernando? Paunakane ang kapito. Bakit ninuwariya? Our name, yung kaya katang lagyo, dapat pag-obran me. Ka magdepende itang pagmaragul mo rin pengari mo. Dara kay kay, mo balo. Bapakitang konsyal, mo balo. Mo kilala, anak na ako nitang abogado. Pakibat mo, o ngeni mo, ninuwari ka. You cannot borrow the name of another person. Your character, your good name, nepo. Even good education, pwedeng andaman. Pwede da kang true, pwede da kasopan. Pero kailangan hindi ka mismo yung mag-aral. Pwede kang mangopya, pero ganito to, maulaga, ikang mabiyasa. You have to work for it. Even a successful profession, kaya ngobra mo, nung nanuman yung ngobra yung eni, luguran me, samasan me, and you become better every day. Deng taong eni, agad susuko kay ngobra. Bagyan lang mo, mag-resign na lang. At di ko nga kakwento kay HR, human resource. Kaya ba't kayong biles yung karelang tindahan? Sabi na, Father, deng anak ngayon niya, agad lang mag-resign. Ilalalambat kayong obrada, agad lang sasawa, agad lang susuko. Mo asabyanan, mimuala, lakwanda ka. Potang katilang burida, kwada, potang mo binye, mag-resign na. Itang metuming empleyado nga na, muntala ka no Boracay. On the weekend, on yung Father, hindi kaming obra. Kay, maobra kami itong weekend. Ng restaurant latan. O teke payagan. Mag-resign niya. Ingakakit na mo itangeni. Buntay Boracay, abe no rin barkada na. Inayakakit si Sese na yung obra na. Kaya malambat na panahon that you become good in your own professional life. Bakit? At ko po kasing kaduang burisabyan Kenny At po kasing bagay ang eta pwedeng andaman. Itang emo naman akwa mabilisan. We cannot borrow our relationship with God. We cannot borrow character, our spiritual capital, a good name the people can trust. We have to earn this and we have to keep them and build them up for a long time. Bala mo itang laro, ketang lampara. Importante ita. Mandam lang laro din yung babaeng mangmang. Pero pwede may pwedeng andaman. Itang importante kimbiye mo. Preparing for the contingency is part of our Christian life beyond expectations.
What's the difference between the ordinary and the extraordinary? Ngayon kayang pamiliwada, ordinary, ang pong extraordinary. What makes the difference? Pareho lang ordinary. Ordinary, extraordinary. Pareho lang ordinary. But where is the difference? It's in the extra. The extraordinary. The extra made a big difference between the wise and the foolish bridesmaids. Halimbawa, extraordinary yan. Pwede mo naman, para pareho tang magana ka, pero tinangawasan, extra kindness. Itanggan na ka mo, makapasubali kayong ordinaryo. Pwede you can be patient, makasadya kang itangan, titang kapagpasensyan. Pero nang kay karang anak ngayon, kailangan kang extra patience. Nang kay karab, kaya betang mo kayong pisamban, dapat ating kang extra pasensya. Bakang alat pusan detang nang kay aliwala ugali. Kaya kami mikakapali buntok, kaya kami mimuakagan. Kaya kami tatas sa presyon. Kaya kami tagi sa sakit loob. Even, para-pareho tangan pong masipag. Para-pareho tang magobra. Pero ting tao, they give extra effort. Bukod kayong asahan, lagpus pa. Even extra diligence. Itang detalye kayong obra, akit mo itang importanteng kailangan pang extra. What is the difference between the virgin wise, the wise virgin, and the foolish virgin? It's the extra oil. The extra that they kept. Kanya bunta na ako kitang kadwa. Ating kadwa yang pupunto ini. Ating maulagang bagi, etamo akwa, mabilisan. There are essential things you cannot obtain at the last minute. O dening mangmang, oy, daman mo na kayo nga, mamalagwala pa mo, mamalagwala pa kaya ka. Mandam, detang mandam. Nang kay mandam lang, mamalagwala pa. Kapilan mo kailangan, napon nga na. napon ko pa kailangan. Pati ka mag-nervous. Pamilisan na ka. Pero ating bagay ng emo naman akwa, mabilis. Hindi mo ining laro, pamilisan. There are no crammers or no procrastination in living in the waiting of the arrival of the bridegroom. Pwede mong pamilisan. Nang kay, burida rin aliwa, may kwalta lang agad. Nya magkasino la siguro. Burida nga kwaitan jackpot. 5 million, 6 million na makaposter. Palagi mo. Akwame talaga ita. Nang kay, ding aliwa, potang tumud ko kayong loto nga, natila pipilian loto. Ating tutod, ating mas madakalarang ilang mituturan. Taya kong wedding nga na. Pangat atong bukke, mibawi ko. Siguro, pamisan-misan. Pero lakwa naman abalitan talagang mikwalta. Kaya misana na one time, big time. At ipong kasebya na in success, there are no elevators. You have to take the stairs one step at a time. Bisa kang maging matagumpe, mo pwedeng pamaligwanan. Bagya-bagya. Magtyaga ka, lalo na kareng mag-aral. Pagtyagan mo, masakit, marakaloras, mapagal, dakala sakripisyo. Karinya talaga ing dalan ning tunay tagumpe. You have to really prepare for the marathon, not the short-term sprint. Baluya po yung marathon. Itang pupulay kang 12 kilometers or 24 kilometers. Atin pa po itang ng full marathon, mga 44 kilometers siya po ita. Ita po talaga pagsadya niya. Deng aliwa, they only go for the sprint. Baluya po yung sprint, itang mas makuyad na pulayan. Yan mo, 100 meters or 300 meters dash. Ita po sprint. Po pareho yung marathon, ang po po itang ng sprint. Ita pong sprint, in principle kanita, singkabilis. Kailangan in 10 seconds, miras ka rin. O ito yung world record around that time. Pero yung marathon po, kaya naman singkabilis. Yung importante kayong marathon, nung misadsad ka, nung miras ka, ketang finish line. Neng kayong marathon, balo mong balo ali professional kayong marathon, pulay inong pulay, pakabilis da muna, ala, pabren. Kaya ba't karas nga 2 kilometer, susunganan lang, mga bunsul lang. Ela talaga marathon runners deta. Uling din tutong marathon runners, kakakit mo la
pupulaila, elaman mamalagwa, elaman mikako nung unahan doreng aliwali, yung importante karela, bagya-bagya, uling baluda, makaba pa, yung karelang pulayan. 40 kilometers pa, yung karelang puntalan. Anya bagya-bagyala, they take their energy efficiently, at baluda, aling pabilisan ini, importante, misadsad ka. Christian life is the long term that requires full commitment. Just like maintaining a relationship in marriage, in family, in our church, responding to a festive occasion and answering to a calling is not a part-time thing or short-term goal. Quality takes time, long-term preparation, anticipation with a long-term view. With great skills are honed through everyday practice and diligent dedication and efforts. This will develop endurance in tough times while others fade and run out of fuel. At yung metong libro, sinulak na pong Simon Sinek. Nga na pong Simon Sinek. Itang libro na yung title na Infinite Games. At yung pong short-sighted life. Detang balada ing laban ngeni mo. Nya mag-basketball ka, bala mo ang gamu ngeni. Dengan luwa makpatela pa para sumambot. Magipag-complain lang king metong a call o kaya metong a point. Those are just finite players. They only play to win the immediate game. They are limited by time frame and scores. But life is not a finite game or an event. Infinite game players stay. They don't need the immediate declarations of being winners or even losers because it's not yet finished, because life is still ongoing. The foolish ones are the finite players and the wise play the infinite game. Potang balo mong balo reng biyasa, deng matenakan, marayu in karelang parasan. Balo mong balo retang mangmang, ang gamong Kenny, in karelang akakit. Timo itang mikwalta akong mabilis. Agad kong manikwake ning tagumpe. Detang mamalagwang mikwalta ng instant millionaires. Neng kay eman po talaga marayu dadasan. Bisa ko mo pong magkwento kayo na. Di yun ma-ordain kami. Dapat ma-ordain kami September. Pinatubo ka nito 1994. 1993. O titang director may kamaliya pala. Dapat pala, nyatang dikon kami, itang pangadikon mas marano niya, 6 months. O neng, atin niya nga kalinguan, kitang formation maka-schedule na kayong ma-ordain September. O neng ating, bala mo itang acolytate, di yata itang to be an acolyte. Kaya kasing ordination, bayo ka maging deacon, natin ka pang acolytate. Ang po pang, natin ka pang metong level, biyeda kaya ka. Unang, may kalingwan niya ito. Sabi nitang paring in charge kaya kaming seminaryo, ko pa pwedeng ma-ordain September. Kasi ating ko pang kulang, meto nga na. Manayatan na naman mga 6 pambulan nga na. So, nung September, kaya ma-ordain. September, October, November, December, January, February, March. Siguro ma-ordain na kayo March o kaya first week of April nga na. Ngayon, kaya kaming ordination. April yung ka na ako anniversary na. Kasi kaya may ordain September. Ating may sabi kaya kami. Kasi rin pamilya lang, taga-Amerika la po, at pamilya ni taga-klasiko. Nga na, pader. Salida no rin ticket Amerika, dengan akong pamilya, detang murang ticket. Si Alida na la, no pwedeng palipat kasi discounted la. Sundo yun, pauna yun akong ma-ordain nga na, kasi po, detang ticket dareng kamagana kung mala po dete. Sayang la po, nung pa po ordinan September, nga na, muna na ako kaya ako, ne? Ngayon mambalong exabia palit ang klase niya. At yung pang meto, mas practical naman po. Tang meto kaklase ko, mas practical yung amo nga na, ordinan nyo na ako po, yun na ako po. Kasi retang
si Sese ng Babing Mako, sakto lang pong September para iluto ko lang ordinasyon nga na. Nung idala-tala po hanggang April po, tamang anak na po kanita nga na, ako pwedeng iluto nga na. Gaindo na lang nga na po. Tsaka magastos na kita pigs. Ora, tinuman pong reason Tameto nga chula Amerika rin kayang kamag-anak, mumulila. May salino rin ticket, apa-reimburse, ya change in te. Ita namang metong, den kayang babi, maragul na lang. Pwedeng miras April, marakal no ka na feeds, magastos lang. Bali po na nung pegiba nitang pari kaya kami, nitang pari kaya kaming kaya kaming direktor. Sorry na, makanya po magsalita talaga ito mulala nga na. Kaya pangapari, naman importante ninong ninoy muna. Importante ninoy misadsad. Kaya po akalimutan sinabi ng ito. Kaya pangapari, naman importante yung ordain ka September, October, November, December, or April. Yung maulaga ng pang-ordain mo, panginumpisan mo yan, isadsad mo yan. Makanya niya po siguro, yung kaya katang may pabalita. Aliway tang mamaligwa tangin nung itang mas malaw ta para sa tamo. Yung kaya katang pamisaglawe. Kaya nga nakamagaral, lalo na. Kaya kabiyayan tamo. Kaya pamiyabiyabi tamo kenin. Kahit hindi ang problema. Pero isipan yung problema ita, lagpusan tayo pa ita. We will learn from it and become better. As danita acumen, we will be more wiser, keen, and even more accurate in the way we evaluate things. Maginta mo sanang matenakan, amanaya, ken daratang aginu, kilagyunin, paamparing anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakadang po. Manalangin tamo, kapatad, at balang imputasyon, nga tapong makibat, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Itangan po. Gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para ka rin sablang kayanib ng Iglesia, ng Diyos, ketiking yato, papanatiliano san maayos at nung laro din karelang sulu balang makasadya king panyatang ng Kristo manalangin taking gawan mo kaming parating makasadya kingkekang panyatang para ka rin sablang pamuntok sibiko para tilasanang makasadyang umunya kwenta king karelang pamamahala potang usano ng manalangin taking gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para ka rin sablang daralan kasakitan, tumulala sana uling inkarelang kasakitan, kawangis ng Ginoong Jesus, amanakit kingkayang sarili karela, potang sana la, manalangin taking gawan mo kayang parating makasadya, kingkekang panyatang. Para kaya katangan makatipon keti, aluguran tasa inkabyasnan, at parati tayong pagdulapan, banagad nakatang lakwan, ng kabalisan, manalangin taking gawan mo kayang parating makasadya, kingkekang panyatang. Nene po, at ang tamang sarili tang kapagnasan. Igpa, parati kaya sanang makasadya, king pa magbalik ning anak mo. Parati misanang pagdulapan, kingkekang kabyasnan, at apad matulanda ka, karing kaya kaming pamisip amano at dapat kapamalata ng Kristong ginaming. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
talakatamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katamong daon, matanggal paarapan ng Diyos, sikpang may payang totoo. Tanggapanes sana ng Ginoo, itindaw karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa palala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, ikatula mo sana reting ay na darala ng king kaya kang altar, at gawan mo kaming sakramento, ning kaya kaming kaligtasan. Iti adon me kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin, Iyat nayo reng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos nga langang at lubos maipaya, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Iya ing kekang amano, king kapamilatana, lelangan may meto yato. Iya ing talapangabos at inubod mo, banikabos na kami. Iya kapamilataning banal mong Espiritu, mi katawad niyang tawat mi baytya kang Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, bani talakad ni ing metong abalayan, abanal abalayan, para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansintangana ing kamatayan, at ibulalag na impaman yubling me. Ulinita kang beding sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe, kingalangtok ng dampa mamiya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayo pahaya. Mitno yung banwa, ating labwat king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuan yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay ka pinbanal loig pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareti ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan na daya ng Ginoong Jesucristo. Baya mi daon kusang lupking pa may lasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, ami daon, para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayan pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ring sablang tao. Pan kanita mi patawanan na ring kasalanan. Daptan niya iti, bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo po ang misteryo ni Kasalpantayanan. Ikristo may teya, Ikristo may beya, Ikristo mabiya, at datang niya pa. Inyang ni gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli na mebya ng anak mo. Daraon me kaya kayong tinapin ng biye, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kami Santo Papa, Florentino kay kami Arsobispo, ding sablang pari, ading kapatad ming malugod susuyo, sasaw, king kaya kaming parokya, lalong-lalo na keti king Banal la Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawa na maninayang subling me, ading sablang mayango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbie, alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indo ning Diyos, San Jose kayong esposo,
ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamlatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Amin. At yumanwa, misamban, yaing lagyo mo. Tatanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ket isulipan tiba, noa mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi King Aldo, ibiemo kaya kami King Aldo ngeni, ampuni patawad mo kaya kami, ding sala mi kaya antiing pamamatawad mi, kare mi kasalak kami, mga emuke pay sa walking tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating ka sa upaning kaya kang pakalulo, parati kayong kabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, kayo pa yan, at iligaya mong kaman king O halanangga. inuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaya aming kasalanan, nung nalawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya kang antimurin, Pasyag tapo, miga kami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, ang milalakok ng kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakok ng kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakok ng kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan na niyato. Mapalad lo, ring mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, kumatang panggap kaya ka, dapat yagas ning amano mo, kumayat na ako. Ing Ginoo yang pastol ko, yang mangat mo, ing kakulangan ko, kapilan man, eko kagisan, nanuling sabla, kaya manibatan. Ing Ginoo yang pastol ko, yang mangat mo, ing kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla,
kaya manibatan, apagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo at anom, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabon, ing bandi ko, ing ginuyang pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sa yaing pastol ko, yaing ginuko, yakabot, ing bandi ko, ing ginuyang pastol ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Talakad mo po. Malalangin tao. Oy paming malugod, pasiknangan mo kami, kapamlatan iting saup, king kaya kaming kaligtasan. Kapamlatan iting Eukaristiya, pagkaluban ng kesanang alang patanat, apamanyulong king tunay kasalpantayanan, king mabilog gayato. Itiyaduan may kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayong At kaya kaanti mo rin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ng igpa, ang poning anak, ang ponimban ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaune, umeta sanang makasadyang manaya, magsadya kaya daratang panahon, antimoretang maisip, adalaga king ebanghelyo. Ing misa, midaune. Salamat, King Diyos. Sungal, opo, sungwan, kekeng panaligan, gawan mo po, ding po